Giêsu ni mi fir pa bia akam mi kha apong pa ni athei nan apong pa cha sulam zai ma nangai lo tu zani pathian bia ka chem mi he a cheu cha chen sulam ngai nan nan di lak te ni nan thei nan a cheu cha chen mit ku thot nak ja tu tiang he chim loi mai ko nga a ba ha lo mo atimi jong lo kho se a thu san lo a kharwa hallo tak tak a si ok se valai si cha I pum ve lang mang ko na cha na phak lan lo pau chuk hi Giêsu ni mi fir pa bia kam mi o he khatalai pa ni fiang ten a thei ama cha silo me he a fak tak tak se bia kai halton mi cho hi mi fir pa he Giêsu ni paradise keima he kan kai ti lai ti avunti bakke Giêsu he aniton khan romral ka pol ni hlei vundot na salo achir kha vun phong na salo ambulance in sizunga klikpi na salo amala rung vel de kha vun khop na salo hi pa je da to la den ro swal thatam cha bakasako Adam nuwa azuding hoy po sina miswel pol na sina kalthanin vemu ko koile na swalte na zai man selo keima hi kachua katen lumai miswel bak kasi zu ka ding sa kai thonga kata adong nak bika crossa an ka khene Giêsu e ka ni tong an ka phong mi sa ko kadam ko khoi thol ni atilai tia manan ruwa hi miswel crossong an kham mi pa kham nak achau mi pa he nun nak chan rak ngai sa lo evangelist feel te laka evangelist min thang bik sanga ngai adu tak tak lai mi chup boy pa chan vun ngai ning lo ka chiang le ka mai vun dam ta lo valai chan ka ngai swal sia chon hi ban tuk mi swal do tu pa Giêsu kong he chim kadu veti he pa ni atilai na in pathian ni a ran ve lo cha chim nak chan ngai lo ten boy pa he zongzal anedin la phua tu pa ni la phua mi chu ka kut long en mo ka kai lai kham boy Giêsu ton okati chu ka kut long en mo ka kai lai kham boy Giêsu ton okati mi la phua tu pa he tholo mai pe ki fanga pek lai sak ok tuk tak kisalo fangkat pek lai sak ok tuk tak kisalo khalau tau tai bak ve lo we van kai lai achet lo na ka se piang thal po kan itu ka kut long en dia kan ti kan tholom vial te la ka asop chem kha kan ven po re khaban tuk tuk tak cha phua mi la selo la phua tu pa ni la phua mi cho ama pian thar nak le pathian don na thei nuwa chu thong tha chu mi dang sina chimen khalau tau pakhat kai ve lo we Giêsu ton lai amai akha lo nak hlas mai le na sakte ka mo zang dam tukin sati la chi Giêsu ni bia le mi chu ni na keima he prodisa kan hedin ti lai ti ati mi fir pa zong ni hin angan fa vial te aphil di chan chu Giêsu o athai liao chan he ase Bible cha thiam mi ni an chim ton mi nan sena nol ka du mi chu van in kan klun te ka athusan bak mi thil pani umlai ti anti nan akan lau tar tu ngading thil pakhat umlai pani umlai di se pakhat chu van akai lai lo kan ti mi na van an kai lai mi hile van akai lai kan ti mi na an kai lai lo mi hi si